از علی سعیدم مامۆستای موزیکێمە دبلۆم ڕێی ئالاڤا عودێدە و موزیکا شەرقیدە ئەv مرکزا من navê Canayê Cana nisbeten îda mudîra merkeza me navê ew ya Canayê Keçayê Apçûkê me nisbeten ser navê Cana me navê Mahedê kir Cana wala rokê ji roja wilo me nîqaş kir rokê me çima yanî civaka me Kurd divî astî di nezengîne nexurte me qerrand em akademîkê vekin merkezkê vekin merkeza me jî wê taybet be ne wê yok merkezek normal bez bawerim wê yekemîn merkez bi divê منطقه ده چه ناف عرب او چه ناف ترک او چه ناف کرد ده ام چاکه بسیط لنا نرن مرکزا جانا ام نه دعایت کنا ام نه دعایت دکنی ج مرکز کر ولا ورنجه ما بخوین نانا مطلق جبرگو من نركزان دي سر دعایت اساسا ام دخوازین چند ماموستی خورد ای نویساندنا نوتایان بدستان نویساندنا نوتایان بدستان دوری برنامج تقنی او دوری تکنولوژیا دوری ذکاء اصطناعی تم خوازایی ام دخوازن الویدا شاگرد ما بهتر یخوا سترانا گهدار بکن نوتای بنویسینه یا آواز کی چیکه بنوتای چیکه تشکی اکادمی چیکه نه تشکی اما اولو اثری بستران ترکی و رنگ مخلوط و چیکه بک لحنیا برنگ کی زان بشکی اثری و بک لحنا نولو ام دخوازن الویدا شاگرد ما حمجی اکادمی بن و تشکی شخصیت آخو موهبه خو درخن بنویساندن نوتی هدف جه ام چند شاگرد جواکا کردی درخن کاربن بنویسینن کاربن نوتایان چیکم دستیان خو دوری برنامج ذکاء اصطناعی دوری کامپیوتر و هر وها عمري يعني عمري كبير وربه سر 10 سالاره بحكي او موهبه هبه ام زانم بن ام كار مثلا اختبار بكن زاروك موهبه هبه ام كار سر بالشغل مي زاروكي پیش بخن وكيده ده بشيده هن الجامعه مثلا از بهيفي ميجي جرك هركز چه هنرمند هبل في قامشلو ده بتايبت چه هنرمند كي هي زانم مثلا تشكي نوتا فهم دك تشكي موسيقى فهم بك ور جامعه جبر قول جامعه و امي دراسات پربلند بدنه ده امي تخني استا گوکار بنوتا بنویسینو و پارچه موزیکا چیک و هر وها سر قالب موزیک شرقی سر وها قالب پارچه موزیکا چیک و هر وها قالب استرانا گو بخوازی چیک اکادمی چیک جوی رنگ تقلید درکبه رنگی پیشکتی الجماع چه هنرمند کی اف بشاد دوای طبعا وبشك هيجي بشا مقامه والريتم شرقي ومقامات شرقي يعني از بهيفي متشه هنرمندك هي ورفيد خو پروردك مقامان ناسبك رتما ناسبك هر تشتي برب اكاديمي كار بخو پیش بخه هر وها قسمك جي هي الجامعه اونلاين ام كارنو يجي چند شاگردی مهنی يعني او جو اونلاين دا اخذن ام بوار تكليه دكن و پروردت كن ذي بشيله حاليا اقبال هي افتني مهك مفكريه مركزا اقبالك هي باشا ام جينا خوازن زياده عشقه شي بد مركزا مدام تخوازن رنگكي چند موهبه خوشكش بردرخينن چند ماموسته خوشكش بردرخينن او قاربن سازی منی اداره ده چه سازی کردی هی یعنی نداره اداره بیشی چه سازی کردی هی دو سازی کردی ده کار بکه و کار ماموسته و کار خدمت که بکشی گله خو ملت خور
دما گولور من الزمن يشقاسه ام شغل السر يعني جرك سيما هذا بقول بأستا دوا أستا نفيساندنا نوتي ويعني حد أقصاها حد حري بلن جرك بشتي سيماها مبتدئ صفر ولا ببلش جرك صفر ببلش حتى سيماها جرك سيما هذا هر مرحلة الدوا شيء مرحلة مقامة ورتماية إيش مرحلة مقامة ورتمة بير كار فورا أم بابج المقامة بير أم درسي أو پروردهيا نویساندنا نوتیان و چکرنا آوازن اکادمیجی ام چکن اوجی مرحله جا چکاس بخواز هی يعني موزيك بري قلت انه بحره وقال لك هي يعني مقام شرقينا او مقام بستايلنا مثلا تركاب ستايل بشيوكي بكارتينن عرب بشيوكي كارتينن هندي بشيوكي كارتينن فارس بشيوكي كارتينن امشي تخوازن برنجكي كردي به تشتغل جمع بكرديجي تايبته او جم وق قواعدنا مجير شيكريد مسألة ومقامات التعاطي ومقامات شوي منه شوي مي كردينه تايبت ما اساس قرتيه صفدينه اورميه وزرياب سربي اساسي از پرورده ددم يعني از وق كردي خوزه وگر مزينه وق عربه ونوق فارسه هر کس بيد استي سر كيف اخو برنگ کی دد شوي کی دد ما شوي ما بتشكيرن كي جداي كرديه تام كرديه على ويمي موسيقى الفيدا طنبور عود كمان غربي وشرقي بيانوي جيتار والريتم اساس رتم الطبلك بيجني ده حربانه ام دخوازن بهتر بركزينن سر اسلوبي لدانا و آلتان اسلوب ليدانا وعالم ناقوسن اسلوب تقليد بن توازن اسلوب كي اكاديمي شرقي نوقت اسلوبه به هر وها مساله مادي شي ما يعني باورم 25 دولار وين تشكي بها بش مبتدئين كمبتدئ 25 دولار عم تستين وطبعا اجا استي الدول السيا او بلندره طبعا حتى سيمها جيوبيد 5 دولار دراسات عربية عليا دراسات حري بيشكتي وحر آلافك طبعا يعني يديس الجمع سيمه شآلة هي سيمه ويبرورده بب دور اتقان ناك جو مقام ناسنك شآلة تبخوينه اتقان ناك جو مقام نخوينه ننفسين نوتاينا انجغوي شاغي امكان بيت اتقان كر حصرا دبيت رتما ومقامه ونفيساندنا نوتي بقى اساس حتى جو تقلكي بيشكر طبعا هنرا جو امدكن البيشا هنري اكاديمي اي تركاب اي عربه اي ملتي هريمي ام حري باش كدينه ام دلكي باش كدينه